Êvara xweş binêrên Çarpel Medya û Peyv TV îro dîsan di helekekî nû de bi du mêvanên xwe hêje û herwiha hevalên hevkarê min û herwiha şîrovevanê daîmî Ebdulbaqî Huseynî em bi we re ne. Di vê bernameyê de gelekî mijarên giring ku ev du heftê haye dawiyê li welatê me û herwiha li Rojhilata Naviyan rû dane di gelekî mijarên ku balkêş ji nêzik ve hem me hem welatê me hem bi giştî Rojhilata Navîn eleqedar dike. Em ê bi mêvanê xwe re şîrove bikin. Mêvanê min yekê ji Zekeriya Dado çalakvanekî bêjin siyasî û civakî ye hemû sa bêjin û herwiha dîsa Hemdo Yusuf siyasetmedarekî ji xelkên Rojavayê Kurdistanê ne. Her du mêvanê me jî û pêşiya ku em dest pê bikin helbet em ê bi we re mêvanê xwe bidin naskirin lê pêşî em biçin vîdyokî me heye li ser mijarê me em gudariya wan jî bikin paşê em derbas bin mêvanê xwe bi we bidin naskirin paşê em dest bi bername xwe dikin. Belê mamosta Ebdulbaqî mêvanê me va dîsa hat bi kerema xwe tu mêvanê me bide naskirin û paşê em derbasî bernameyê bin. Belê spas kek Mirza, spas ji bo her du hevalên hêja kek Hemdo kek Zekeriya gobûnê mêvanê me îşev temaşevanên hêja bi navê xwe navê Çarpel Medya û Peyv TV em xêratinê bi tevar dikin. Mêvanên me ezîz wa bidim nasîn bi we ve da ku hûn baştir wan naz bikin bingeha wa çi ye. Mamosta Zekeriya Dado em ê destpêkê jê bikin ji xelkê me yî Rojavayê Kurdistanê ye ji çiyayê Kurmêncê ji gundê Şiyê ji dayîk bûye sala 1973 çalakvanekî siyasî em gelek berhemê wî dibînin ser sosyal medya ji sala 1990 hatiye koçber bûye hatiye welatê Almanya demek ev 25 salê te til ver ez venî ji nifşeyê pêşîdin. Wekî dî jî li welat endeziyarî xwendiye di warê mîşetronîk ez ê dûra ji te bipirsim ka bê diçû warî de ye ji zanîngeha Helebê sala 1996 tewa kiriye. Her wekî dî jî di dema xwe de partîzan bû endamê Partiya Yekîtiya Demokratîk Kurd li Sûriya heta sala 2004 endamê wa bû. Paş re li Ewropa ew dîsa çalak bû bû endamê komela Mala Efrînê ya Gulbonê hatibû damezrandin li sala 2010. Paş divê dawiyê di piştî Efrîn hat dagîrkirin platformek çêkirin bi navê Efrînê li Almanya sala 2019 dîsa bû endamê sereketê de. Divê dawiyê de kanalek televîzyonî bi navê Efrîn yek hat damezrandin ew yek jê bû yek piştevaniya vê projeyê kir. Ez bawerim kek Zekeriya ev bûn derbarî te get tiştekî zêde cem te bi paş lê tikarî ji temaşevan bide nasîn. Belê beşê endizcariyê ji bo serrastkirina mîşetronîk û elektrotronîk tedî beşê teqenî beşin pir jê çarde beş ne êmer beşê mîşetronîk e belê. Belê her bî jî spas gelek.
مامۆستا حەمدۆ یوسف ئەو ژیش خەلکێمەی ڕۆژاوای کوردستانی باژاری حسی چایە ساڵە 1964 دایک بوویە لە تاغاکێ بوو ئەو تاغ هاتبوو ناسیم بە پارتیا کۆمونیست ji ber vî hawî gelek hişmendiyek mezin diwarê marksîzm û lenînîzm di wê dema xwe yî biçûkanî de wergirt ji wê demê de ew bibûye çalakvanekî siyasî her wekî dî ji wî jî di xwendiyê de Înstîtûya Kahreba Elektrîkê sala 1986 ew tewa kiriye paş re nêzîkî şehîd Mişal Temmo bûye sala 2005 دخواستن گو تشتکی نو تازه د تفکر سیاسی کردی آوا بکن تیارک جیر به تیارک سیاسی چه دوار سیاسی دبه جواکی دبه حقوقی دبه چاندهی دبه پاشره تیار المستقبل آنجی شپولا پیشروژه هات دامزراندن و بو اندام بیروا پیوندین گشتی پشتی شاهد بونا مشعل تمو سیاست مدار مشعل تمو بو سروک مکتبه پیوندیان گشتی ده هندره شپولا پیش روژه پاشره 2015 کوچبر بو هات المانیا لورجی کنگرک چه بول دهات لدارخستن 2016 بو برپرس سازیا اوروپا یا شپولا پیش روژه لێبلێ بەرهنێک ناکۆکیان ساڵە 2018 دەڤژێ vê tevgerê berda îrore wek çalakvanekî siyasî serbixwe kar dike her wekî dî jî nivîsandinê gelek henin bûye endamê yekîtiya giştiya nivîskar rojnamevanên Kurd li Sûriya ez bawerim ev bûn kek hemdo derbarî jiyana te eger tiştekî zêde cem te jî hebe tu jî karin bo te meşewana zêde bike سپاس مامۆستا سعد خوش باش پێشکەش کردم و ئەف قەدرێک گوتە گوت بەس پێت سەکردم برای gelek spas mamoste û em carek din ji mêvanê xwe re dibêjin herdû jî bixêr hatine û her wa ji bînerên çarpel medya û peyv TV re jî dibêjin hûn bixêr hatine û em hêvî dikin ku di pêvajoya bernama me de hûn به تبنی و پیشنیارین خو و پرسین خو مرابن و هم درباز مجاری خود بن مجاره ما خاله عونه که هر چاوت ویدیو دا جدی مجاره گرنگن اما یکو بسروان خاله و هرن و میوان مجی بقاسی اوی خو اوی برسوین پرسیمه و لسر مجاره بیر بوچینی خو او بکن هر وها ما مستعل باقی جی وکی شیرو بوانین دائمی اویجی دیتنی خود پیشکشی و جناب و بکه بله برس میوانین هجاون دزانن که اول دمکی دریج بود باشوری کردستان خواستن که هر بجارتن ورن چکرن لجبر گلک سبب هر پاس وقت لی شمی یک شماهای داویه کل باشور کردستان 19 و 20 وی هل بجارتن چه بون و هل بجارتن ام دبینن که دناو اتمسفره که جواکه کی دموکرات و د اتمسفره کی آشتیانه هر چند پیشی دا د پروپاگاندای پارتیا دا زمان بلکه هنه کی توش زمان بلکه هنه کی نلره زمان بلکه هنه کی با اواکی دن هات کارانین لی د پیواجه هل بجارتنه دا مدیک و خلق و هر وها سیاست مدارن باشور کردستان با آواکی مدنی با آواکی دموکرات هل بجارتنه خود چکرم به مشکلات به پروبلم به اف جوره هل بجارتن یا جی اف جوره پیشوچون انتکارن لولات اوروپا و ولات پیشوکتی انتکارن ببینن لجی که دناو روجلاتا ناوین دا که دورو بری ما همی دولت اوکن داگیر کرن همی بیجن با آواکی تندراون و تنمونه کی وسط دموکراتیک دناوان دا تنه لی کرد پاپی او کرن که به همه آوای که چاندا پیشکتنه لپاسوانینن لپیشن
و دکارن به آواکی دموکراتیک و اداره بکن با آواکی دموکراتیک کاری خود ریو ببن و ببن نمونه جبو رجلات ناوین جی دنیا جی عمی بیا و هاتی و ها شیروه کرد جی یکتیا ملتا بگر حتی دولت امریکا و آلمانیا و گلکی ولاتن دن به آواکی ارینی و دلخوش پیشوازی کرن لی ایما از خوازم بزانم که لروجاوای ولاتي ما هم جالية سياسية وهم خلق للروجاوای كردستاني كد دبن ظلمكي تروركي او كدا دجي بكيجا تشافي لوي هالبجارتني نهري او هيفي وداخوازي وان جوان هالبجارتنان چنه اداره باشوری کردستان داخواز و کیوان چنه اما بواره باغتن اما یکسر دچن با برز حمدو یوسف اگر بکار به لسر ویا خلق روجاوای کردستان بکیجا چاوی و بکیجا هلوستی و بکیجا داخوازی لهالبجارتنین باشوری کردستان میاد ایبار باش جارب دن جوارش همه تماشاوان نارن الوجهتين يقول الهريمة كردستان شبو دوان حردو صالح قو درباسو قال لك زحمة كشيتي تحطاني قو قريبون بوجهتنا الدرخي جبر هنك ناكوكين كردي هبون تندري هريمة ده وهنك ناكوكين قد نقبة هريمة وبغداد ده نقبة أربيل وبغداد زحمة كشاهان بردوان كش تولد نصالة حطاني قو قريبون وامبس بريكا جبتو بخير چاره سر بکن و بگین انجام که بو هلبجار طرفه بريف بکن تشتي بو قال لك مروب بسر بلند انه هلبجار تنانا بقندلي درباسبو بقلبانق بتشغله ببرسكريك ورنجا كي شارستاني وافتشتاجي كس دولتي روج اباد دولتي غربي بوجن ايغو برچوانديا وان يلو كرداد هي يا داريما كردستان هي وبرنجا كي شارستاني يعني كرد روجلاتنا تبايا روجلاتنا بيدنا بس هدري عراقي تليدي ابايا سركفتلك بوج هريبا كردستان هري وقليوي بحمى بيكاتيوي وسركفتيك كردي بوج دبي هريبا كردستانيش وقت ما بكسي كردي روجلافاي كردستانيين تين اسكرن وابنت بشبونش ملتي كردي باري روجاوای کردستان کردی روجاوا قال لك يبرورن هستيار آلية وظافي لتويده هاروان ده حمد برشاد هي وقينا خرج رجال ده حمد برشاد قال بو سركفتن كبير جيتشي ده دست كفتيك جمرجي وك نو منكي عند دن خلكي ام بجن النوبايه حوالي ما او براي ما الآلية باشورية كردستان قالوا برنجا كي شارستاني او جي بجاتني فاتشيكن بيربو كندلي ومسري عبدو بيشكنن مثلا قال لك ولاتين روجلاتا نافيد بجيتي لمخابن بالنسبه جبر وك كرد اسبانات بجمله جانا وك شورفر هناك دستوردان هبوت في مسألة يعني كردي ما يروج أباب وبوند باش جي وقت ما بو هستيار بو بوجداني فا بهستي فا بفرن البجات نارو لمخابن طرفا كيدن أو آنيكدن برنجا كي فرمي داف كان يكرن باش قرتنا طرفا كيد هندري هريما كردستان هم بر طرفا كيدن أبايا دي واتاقو ندبي دستوردان كي معنا جيرتنا الا كابي وامبيجن ناكوكي كردي بخوحيه وهناك جيجي صدمه انه ناكوكي اجندي حريمينه دولتي ايغو باندورا وان للسردوزا كردي هي وندري حريمه كردستاني ده وجدر في حريمه كردستاني تحرشها برشي دجي افجي مخابن رونا خطليزه وام بهفين روكيش روجا جو ام دولتا جو باندوراوي
لسر بشكي دغدري هريما كردستاني ذهبه چه جهيلا سليمانية چه جهيلا أربيلي غوروك درفتك نابدتوي وره دستي وان أبلا نوكي واجي قلم بك نهيلن غوزيتي ولو دستي فتناف كردان لكن جبر براستيش يدفع برو حبكي ولو بنارينكي بآليل مسألة بناره كرد كابي قد كمن أجندات دولتي جيراناده جبر هلبجاتني وانجي كمن زي ديوان هلبجاتنا جمعتني هم دور بيج كلي نجدر دوري هم آلياده بكسنكي نخير خوازنج آليا دوزا كرديده تو هناك ليد نارم بجابكي دجناتي قلكي بصن طبعا قبل بيش تاليت بيجمت بيجم هناك جبر حبك الظرف الدولي روشة دولية هاتيك بهرتن ام بينن اخفتني هناك سروكي فان دولة الجيرانة تيك بهرتن نما وقبلية وقابل التين عفتن دفي مروجي حبكي بجابكي سياسي المسألة بناره وانجي ذي مسألة هان قابل كيجي برو بالي واضح بابيجي قابل بالي برو تابتن برو قابل بالي وانجي بابيجي لتجاري تجار دبي مرو سري فضاني بسر معرفة كي قال لك ريشة نعامة جهلا دولة الدردوري ما وبخونة خوش ببينا بله كنت اشتغل يوم مثلا هالوسطى كردي روج افا همبر هالبجاتني هريما كردستان تشيبو بكرتاي بله قال لك سباس مالي افا استنبا ميفاني خوي دني برز زكريا جنابته تشواد ديت يعني تشواد شوبان خلق ما سياسة مدار ما بارتي ورخصتني ما للروجافاي كردستاني بكيجا شعبي وبتشا اواش ليد نيرنا وتشوا شيروفات كان انا اولي تشاوم وانا تشاوانا بروستي جالكسي بوست ما مستا حمدو بروستي از لگور نرینامن کردین روجاوا به تایبت لوی هلبجارتنا داویه از دبینم بنرینی پوزیتیو ایجابی بو جبرگو تجربه خلقی می باشور تجربه وانی براستی نمونه که دوک ما مستحم دو گوتیش روجات نوین بگلمپری از سیاست مداری که عربا یا جدی سیاست مداری که عربا هونم چه گوتن لسر کردن سیاست مدارن کردن باشور گوتنه یک جه وزیر راگاندن اردنه صالح القلاب دبی عاقلمندن عراقی بكردن باشور را دبي عاقلمندن عقلاء العراق فائق الشيخ علي دبيجي دبيدنا برا بغداد وهوليري سياسات دوري وكسد وبينجي سال فرق جدا هيا لو رجع از دبي سليمانية وهوليري بچاكي دماغو ناكوكيد ناف خود رادكن بلندكن ونظم دكن لغور شرع رجلات ناوین والغور ناكوكيد وندر رجلات ناوین لو رجي كردن رجاوا براستی جوان گرکش خور را نمونه ببینن چاوا کنها انجام هلبجارتن دوره وک 800,000 دنگه خودان پارتی جسو نه کرسی گرتر و اول ینکه 400,000 23 مقعد 23 کرسی گرتن و حواله نفشه نو دوره وک 209,000 مروف دنگه خودان جه دوره وک سدی 14.9% مقعد و کرسی گرتن اما حتی جی یکیتیا مسلمان او جی 126,000 دنگه خودانه و لیستیج سدی 5.8 وانجی کرسی گرتنه اما تخیو کرن کو پارلمانک موزاییک که در روی پارلمان داده آوا کرن اگر حکومتک چه ببه تابی و سرکه و ینکه و پدکه و هر دو حکومتی که به هفته را آوا بکن بچه که و تیکه و گنگشیه و دم که برخوابده لی از دبینم انجام کی باش بو و کرده من روژاوا گرک درسی که
نمونه بروسی جوی هلبجارتنی بگرن بشکل جامع ام تأثیر ما کرد روجاوا به راگاندن دیعای او پروپاگاندا کل سر تیاتر و تی گوتن او تشکی نورماله دمیگو ریخستن و پارتی و سازی ده اندر باشو ده اندر هلبجارتنی ده بشکل خونو خیالاجی بیج نخمه لی او رنگکش رنگی کو ده هندر سندیکا دا تبسر که لو راجع از دبینم تجربه باش بو گرک هم کرد روجاوا درس باش جه بگرن و بچه تأثیری که نيجاتيف جهابو لأبوش دليل إثبات كو كرد ماي روجاوا دروشك آلوزيدو در باز دبن با تأثير وان بخطابات كو سروك ريبارين بارتين هندر باشور دا لسروي تياتري هوتنا قوتن او قوتنا تايبات از يمين سرزمان كو رزدار بافل طلباني بناف كريا قوتيه بچك كردي روجاوا ني سرزماني خو گودما گوتی ما مستعرضدار مسعود برزانی امیوی که تو ما مستعر مظلوم عبدی جنرال مظلوم عبدی مفدر رونن اگر رونن و دی ترک و حرم ایریش بکن از باورد که ابو چکه یعنی نظم کی او که دگ کی بلند بو جالی بافل دو بچکه بندور کی نگاتیو دو سر رای گشتی سیاسی لندر روجاوا لی دماغ انجام سندیکا درکت انجام هلبجارتنی درکت از باور دکم بچه ما درس مزن جوی هلبجارتنی گرد و با از باور دکم وی باندور کی یعنی ایجابی پوزیتیو پیش روژا واجی بگریش بگو امجوان درسا بگرم که چاوا روشا خواهی سیاسی و ریزانی هنو سر عبده بله گلکی سپاس استیم با ما مستعل باقی ما مستعد باقي جدار ودا وهروها جنيزيك و ازانم كنت شوبان و ازانم كنت هاياتا جلكي جنيزيك و جوان هل بجارتنا و روجانا جي بويرين كل باشوري كردستان هروان پرچندن جي كي چد گوتا هاياتا جي هيا بديتنا تا روجاوای كردستاني بگشتي هم سياست مدار و هم جي خلقوي بكيجا شعبي لوي هالبجارتني دنهرين وجي تشهيفيت كره وانا از برسات دياج باواكيدن جي ميفاني خود ببرسنتيسا تمام براستي حردو اوالين هجا كك حمدو كك زكريا تشنقلكي باشا نين زمان ام وخلكن كردن روجاوا يعني قلك ام بخوين قرمي ام شو المساله هل وكيديجي يعني انا دو سازيا مهنن سازيا ما يكي تاقشتي يعني بسكار جمواني كرد لسوريا أو جي بشدار بون وقت شعب دير لهندري هالبجارتني وقت يجي سازيا ما في المروفان يا هبالينا إبراهيم اليوسف أو جي بشدار بون بشك جواب بشدار بون بشعب ديري هل وسطا خلق مي روجاواي كردستاني براستي ببرانيا أخوة تخص نو خطة نتوي أو خيزة نتوي أو بسركبة وقال لك بترسبون جو رولا ايران دوي مساله دهبه كاربه يكيتي دقل سياستا بغداد جندليه بكن وكوكك حمدو قوت وقل بجنوي خاكيج بن نجي بارتي بكشينن لمخابن باش يعني تشتكي باش جو او بلاني وانتشو سري وهشمنديه خلق المي باشوري كردستان زيدي فا بلان ابو تشتكي قلكي باش بو جو او هالبجارتن برنگكي سبحي درباز بون ببروبلم وانجامك باش دا براسي وقتا تيرو لانجام بنره وقو كك زكريا قوت يعني اف هجمارين جو حر بارتيا كي قزنج كري وك هجمارين بارتيين اوروبيين يعني وقتا تهلهنبري وادينه يعني انا جمع روجلات انا بين كتنيزا وكو تجزاني شي بارتيين جو دسلا داربن نوتو نح صديج دنگا او شخورد بن بتشرنجي بجرنجا ليبلي ايرورو بارتي دا صلاه دارجي ليبلي او هجمارا مزن يعني تبيجي جو شخور بنبر نا او تشتكي كسن جو دنگي خدان بارتي او دنگ انين وگو كك زكريا جو چل پرسنت انجي چل كرسي جاسله صدوده كرسيان انين ديساز دوباره دكم خلق مي روجاواي كردستان جبه بترسبون جو رولا ايران تبيد رولا قريب تيد درباز به لمقابل جبر روشا رجلات نافين وفي شرعانا نابرا اسرائيل
لبنان دو إسرائيل غزة ده حشت جو أو هالوسط إيراني نمع جه بده في مسألة جه بده خواه جبر يرو قف إسرائيل قفالة دك جبر بيها يدست خوان كي جيب مثلا هالبجارتنا كشان أو جي استراتيجيك وهي وقت دولتك ناخوازه دل بارتي بهيل ناخوازه يكيتي بسركبه جبر يكيتي جي وقت بارتي يعني أو جي منتاليتيتك وهي او منتاليتيتا نتوي الجمتنا مخابن يعني يرى وقتها كان بدن برهف بجم بككي ويتشيتي يعني الاتحاد الوطني يا ممجلات طلبان يا بري يرو كوريبا في القرتيه او هشمنديا وننتوي قالكي هشمنديا سوسيال ديمقراط تشتكي يعني ناب عالمي ده انه هم حمي خلق بهبدور خدي ببن مسألة خاكي انكي بالا خوك شاندن هالوستا خلقي ميرو جافا تشكي مخابن بو يعني او هالوستا ريبابريا خسر سر زمانه انداما وهر وقت ديجي سر زمانه سروكي حسدي يعني اشكره كرن بلوك كرن جو انبيا كتيره انه تخازن افخب سر كذا ليه بلي برانيا خلقي وقت ديجي هالوستا انا كسيت تشتكي قالكي باش بو دما جو بيانك درخص جونا ام هيفي دارن جو اف هالبجارتن برنجك يسبحي هر سري وكسي جو تشتي قزاج بك بلا او بارتي ده سلاداريه الوي بك يعني تهمبري هلوس حردو هلوسا بدي برهف كك ميرزا هلوستا انا كسي براستي هلوستك نتويبو هلوستك خد وقو كك حمدوجي كو ترورداني نكرن يعني نبون آلية طرفكي ليه بلي ريبابريا خسر وكك مصلوم عبدي وكرم طرفك عيني يكسر واشكره وديركت جوتنجو أنبا بعفرنه وبيبيا كتيرنه يعني في هالوستن كي يقولوا جمع ناف كردي روجافا دي أم مراهقة سياسية يعني كسر نو تعذب سياسته في مجول كرن أو إيه هالوسيلة ده جرك يكي وقت مظلوم عادي هشمندية ويج يقولوا مستربانا يعني كارين رنجا كيز رنجا خوفك شاندانا جبه هالوسطى ولو بلوق يا يكسر جوجود كو أم بهوالي بافرن جو أكثر كذا بله gelekî spas mamoste ez ê ema pirsek ez ê dîsa biçim ba mêvanê xwe ba hemdo yani êko siyaseta Başûrê Kurdistanê baş dinase û şopandiye jî dizane encamê ku derketiye bi rastî encamekî ye ku xelkên Başûrê Kurdistanê wisa difikire yani eger gendelî hebiyete de eger nizam çi hebiyete de dê bi awakî din bibiye eger wek Bişar Esad û wekî nizanim Saddam Hüseyin û wek nizanim kesên wisa dîktatör ku helbet hilbijartin çê bikin dê seda not û heft raybidneweya ji not û neh dê ew ser bikevin ew gendelî helbet lê ê ku Başûrê Kurdistanê û xelq siyaseta Başûrê Kurdistanê nas dike xelqê Başûrê Kurdistanê nas dike dizane ku ya jî ev encama ku niha derketiye rastiya hişmendiya xelqên Başûrê Kurdistanê ye ji bo wî jî ji derva pevçên din ya jî aliyên din midaxala wan ew kê wan çiqasa rast e ez wî ji cenabê we bipirsim û bi rastî wek mamoste Ebdulbaqî jî got yani aliyên PYD û Mezlûm Ebdî û nizanim çi yekser piştgiriya Babil kirin ya jî piştgiriya Yekîtiyê kirin ewana jî di propaganda xwe de piştgiriya wan dikirin werhesil di navbeyna wan da danûstandinekî bûyî away hebû lê ev çiqasa tesîrê li ser siyaseta Başûrê Kurdistanê kir wek siyasetmedarekî Rojavayê Kurdistanê hûn çi dibînin Divê derbarê de sêwek şîrovekî bêalî bi meselê bilarim. Di hilbijartinê di 2018 de 2018 bû xelk ê goçûn ser sindoqa û deng dan serê sedî pêncî û neh bû ji sedî lê di vê demahan de divan hilbijartinê dawî de giya serê sedî heftê û di do ez bawer dikim wektê bîramil li Erbilê heftê û çar bû li Duhokê heftê û şeş bû ji sedî li Silêmaniyê şêst û çar bû û belkî li Helepçe şêst û heşt bû lê
ضيف يعني كرن انه ملت بجوش شو سربي مسألة اما وقت سياسي كي تعبير قبل المسألة ناري ومن مداخلات سياسة مدار باشور دناري يجي از من دهوش بام همبر مداخلات بريز باف الطلباني جاره كده مداخلات خود بيجي اما ما بس تماش كان عندنا بارتي پیش بازیا گوت نبرا پارتی سیاسی چید بید نو جواکا سیویل جب دولت عالمی ده جواکا عالمی ده جواکا جهانی ده پروژه کیه خلق برابریت بروی پروژه دکش بو خدمتا ولات خو بکن خدمتا ملت خو بکن نش کان عندنا پارتی عدن بوشکینه پیش بازیت کی و جریا خو بده عالی بس نگو انه بشکینه ب وک ارمنجك جمناتي بلكي اباناس اباياجي صدمك بجوان صدمه بر وملت بجوش بين اقلتشون سر صندوق او دنگدان جبت زاني بو كوما ترسيك هي نبس جناب ناكوكيه كردي تاني لآليك دن هي ايران او جيت خوازه بو اجندات اخوة بمشينه بري وينا دنبجاتني كركوكيه دبراستي آليقري ايران بسركتن آليقري ايران بسركتن وفايا سركتنيك بوج ايران ري وج دستقرت يمت هندري كردستاني وهندري عراقي ده وبركي اما مسألة حكي تعدم لتركي جات جبر ولو او بنفرع تركي اول سر كركوكي خصتن ببريارك ايراني هات خصتن يعني تركي جي فاست خبدق يعني كرنج ايراني ري يجاوبونا كوكيني هرميت نقبا تركي وايراني ده خاص خبدق يعني كرن نوفا اجز هم العرضية هي العزمانة هم لأو بنفر ببريارك ايراني انن فاري مخابن پیش بازی ایگو ناف سیاست چه ناف پارتی آریده بله صورت وگری برنامج نه بهشمندیک سیاسیه نه بهشمندیک خدمت گزاریه بوج ملت پر یا جهری مخرب پیشکش بکن يعني لقور نفساندني مهن بريد صالة مدانين السر فيسبوك أقوم نفساندية إنه بافل طالباني دانو ستاندنيوي بمركز راي بأربيل وهن بيشكرياوي دكن دو خازن هريما كردستاني جابدو جدا بكن يعني سليمانية جي بكن هريما والقور دستورة عراقي ودستورة عراقي فريد ده قابل بو المجراتني شي ببن براداك قانوني ياسايي هر باريزگاه کار به هرم سريفا بله مخابن سربنات تي شغلانتن وحتى انا تي شغلانتن تشتي انا كاجدي خاصتش حكومتها سياسات مداري باشور كردستاني بارتي وان تشني هذا بلاز بوتشي بنيجي اباكرنا حكومتك نتوي ابكسي بوبسركتن البجاتني قشت دبر اخوتي ببينت لقور قاركرنا دنجي ايغوتي دركتنا وشوت هندري برلمان ده سروكي هريمي وسروك حكومتي هريمي تي دامزراندن او تي البجاتن هذيك تدوا هين سي وزارتنا سي وزارت سرورينه او انا دري ببنيك انا شفتو جدانه وزارتها بيشمرقه الاربيله هي همبروي وزارة الشؤون البشمركة السليمانية هي وزارة مالية وزارة مال أدرابا الأربيلة هي وزارة الشؤون المالية السليمانية هي وزارة الشؤون البشمركة السليمانية هي وزارة البشمركة الأربيلة هي أباناجي دبن كلام همبر يكيتيا هيزا بشمركة ووقت بروجاكو أمريكا جبري صالة كدافع عليه كرن انه از دخوازم 28 لواء افا بكم برنجكي وك جيشي وك هيزي نوجن دي رنجي از افا بكم بس بشرط مرجع انه حردو الي حردو وزاره ببنيك مخابن حطانا اللي بالقرة قاعدين الجمع وبركي كي عميدج بيشمركه افشتالي كوتي ودنجي من الجبهه باراستي البيجين ابايا ام تدنك يعني قابني باش يا قناخ باش ديكي تا حردو هدي بيشمركه ابيك
مثلا دجي مثلا يك الوستيا ملتي كرد او بارتيين كردا انه ارمان قبل دائما قبل محتمل بيجن قبل مقالا يكريزيه كان امنا بيجن بارتي كردا كش بيبو بارتي تيك بن هندري هبتودنا هالوست يكبه ارمان جكبه افحردو خالانا دسري روجافا حمي جواكي دولتي ايجو شارستاني الجمان هنا ديمقراطيه الجمان هي ارمان جيكي وهالوست وان همبر برسكريكي واني انا توي اوجي يكي لقابل واحد بارتي بريا فرنجي خو بشويه فا كار بكي جاود بينا برنجي بي تشتكي قلنا كي باشي هندري هريما كردستاني دي انه دب حتى انا كان دو بارتي سركان دو بارتي مصر كارم ببن نمونا كاين البور نمونا امريكا ونقص امريكا فيش قلتيا هريم دكيوت خازق وهريم ببن نمونا تحمر دردوري فدو دروجلات نابيد دو بارتي هنا دو دستور خد اوجي دينا حب سروكك زيدي دجاري شناب دافود بسروك وبيش بازيد نخبا بوانات الشباب هل بدي حرب دماكي بارتيك دركب وبارتيك داكب وقت دما انا كوك البجاتري داوي تشيبون وحكومتك ائتلافي تشيب جبر حكومه بارتيك تاني نكاره حكومتي ابابك بدا مزرينه جبر كسيب بنجي وياك ناني صدي فدويل بدك حكومتك اباب لمخابر جاري ناكوكي كردي بترسيكي مصن ايمل جمل دخلقينه وقت عبديرك انه حكومتك خرط نايا اباكرن قال بوقف حكومت بي اباكرن جاردي ما بس طرفك يبقى طرف دم بشكينه انما بس تاوي بقي دستداريه وخدمه جزاريه بك ما بس تاوي انه وكم عربيه باش بيبقى الثلث المعطل اتصالات الثلث المعطل بون مثلا باش دخستن انا تلقوتي من هندري حكومتي ده مانيا حكومتك قلسوا لواز شيب ودفيز هناغا اغو الشرق الاوسط رجلات نابين قهرتني سياسي كوير قهرتني لشكري كوير تشيدبه قهرتني ديموغرافي تشيدبه و بيش بينيني انا روشك جيوسياسي وخريطات او نقشك سياسي نهوي بيدرك خياني بك ابايا قشتك ما ترسيكي مظلم سردوزا كردي وسراريما كردستان شيدك وحكومتها بغدادي خوشيك اب مساله فين كتفان حرو صالح قابل بانتخابات او البجاتن الدرنكت محكمه اتحادي مساله تصدير بترولي نفطي اوجي خوشيك دستور دانا خوتيت داني ودعوه هنك براء حتى تصدير افان بترولا ودريا ميناء جيهان تشيبو دعوه لحكومتها تركي ولحكومتها هريمتك مثلا كوتا بيكاتي بودندري اقليم فلا اشوري طبعا فلا زيدي بشكنا اشورين وارمان بون و تركمان يازدا كرسيها بون برلمان ده اوجي محكمه اتحادي اف مثلا هان سكنا دبا بس توجيها بون بس تجيش بوكو طرف سليمانيه خرد بكيت هالبجاتر هذا ومثلا دنا حركه باخ نجبوش كالكير بيجي انه كرد اوجي قومين رجزن بكاتيه الجوان حقوقي وانتني ما في وانتني وقت دولتي جيران بينما بري قبل ويازدا كرسي بون بكاتيه هريمه فشك ازاديه خديت دودري برلمان ده بله او مجاركي دنا عمل سروي كمر باخ وانا اويت جنابته باسكرن او سياستك نبرا هريما كردستاني و دولة فدرالية عراقية او مجاركي دنا لسروي اخفتن لما متخازن بزانن كخلق ما وسياسة مداري ما وبارتي وريخستن ما بتايبتي لسروان هالبجارتنا بيرو بوچنوان چبو وهيفو داخوازيوان چيه چبو ما خواست ام تخازن وي لفر جبو خلقي بدن زاني يا جي بدن اوكرين برز زكريا لفي مجاري تشتكي كنتو زيده بكي جنابته زيده بكي
بله از دخوازم بیجم دماغ راگاهندن دیاد هلبشانتره دا سیاستمدار و پارتی راگاهندنا خودکیش بوگود هلبرجارتن دو بسر که بچه مزایده لسر هفته دکر یعنی جارنا تشتین زیده جه هفته دخوازن جو بوگو ملت بیتر بسر خود آوینن اما جی ده همو ولاتن کو هلبجارتن برانکی دیمقراطی دماغو تیکرن تشکی گلک نورماله کو بچه حتی گوتناش باوین هفته یعنی اوا رنگ دیمقراطیه گره که بچه ام قبول بکن کو ناکو کی لسر يعني مسرحي لسر الاستاديون وبتشكي قلتن مازني وانكرن عبوتشكي نورمالا دال بجارتنا دا بتشك لقدروا تشدبي لي اري ما مستحم دو تشناني سر زمان كو باندوره كي دولت هرمي لسر وي هالبجارتني تشدبي وبتشكي حتى باندورن نوف نتاويجي لسر وي هالبجارتني تشدبي وتأثيره أولات كردن در دور و هرمه تأثيره خوب و بوی هالبجارتني دبن ام كردن روجاوا دنوف مدو ناکوکیش چه بون دنوف مدو جی لسر و هالبجارتني داندن استاندن چه بو ام لی از دبیم تجربه باشه لگور ناکوکی کتن نوبرا پارتیا و سروک و ریبرا لیل تالیه ما مستحم دو تشتكاني سر زمان كو دماغو حكوماتك واري آواكرن بلكي حكوماتك قلس بي يانجي ضعيف بي از باور دكم آواكرنا حكوماتك خراكرنا پلانگريا دولت هرمي يعني اگر 2 سالا تبساكنه و تواري هالبجارتني آوا بكي اما خو سركفتنه که جي سياستا هرمي aber einer kann bewerten, yani stehen positiv هيفيجي اللي ما زاكت لو رجعت دبم السليمانيه وهولير هردم وك جمهوري وديمقراطينا يعني بشكل امريكي نتويج المساله بنرن هردم بانقره وبطهران بوغري نادن لجور اري بوندورا وان هيا لسر هريمه لي وهردم جيوي بوندوري وان سر مهبه حياكو 15 مليون كرد لايران هنا وحتى جو 20 مليون كرد لتركيا هنا لباكور هنا لو راجي ازبيم تدخلات هرمي ويتشي ببن لي ام دوين سياسات سليمانيه وهولير ام بتشكي ازبيم هيبيك متغوند هيا كوجاف دفع عندك بله كلاك سباس ما مستعد باخي برسكي برز حمدو قلت دبي الا يك بارتي كي لسر بل اقتدار به ام ليد نيرن دولات اوروبا انها حمي كواليسيون بله سويد كواليسيون دنمارك كواليسيون المانيا كواليسيون ونزان كدري كواليسيون وباواكي قال لك ريكوبيك ولا تخو بريفا دبن اما تشمع الولات ما كواليسيون نبا انا دبي يعني انا وقو حمدو قد دبي يك بنجي بلوس يك به حتى قو كارب دولة حكومتي هذا بك يعني رو بارتي دي كارب تناخو حكومتي هذا بك اگر كارب دستي خبار جبا بارتيين بتشوف وتمام ببنجي بلوس يك انجي بيكي تيره كاربك وحرتمجي يعني سياستك الجم بارتي هي سياستها وقل بيجن ليبوريني الوادك يعني ايرو با في الوقت هذا الكسر شانو قالك تشتن كريد قوتن يعني وقت سياسه مدار قالك باتشا نقول ما مستعفو ده السياسات ده هرقاب ليبورين هي بيغمان هرقاب حمي آلي الدنيا هرقاب دنافوان ده ليبورين هي جبوي ويجي ده السياسات ده ريا او كنا يعني انا راس القل تمام ايرو روها قرب براستيجي بارتي انجي كيتي لبرجواندين خلق كردستاني بنرن كارن حردو بهبده ده حكومتك يا بكن وزارة الدابش بكن ناف هبدوده وفا بارتيين ديجي قبول بكن دناف خده برنگه كي ان ديريكت هجا وزارتك بدنوا انجي يعني بيشيك وظيفيك باش بدنوا قرك بحمي بهفر كار بكن داكو كردستان وخلق كردستاني انتعاج ببن وخوش خدي ببن بس قصة كك مرزا بري قوت هير خالد دوا يعني هنشن هوالا تعليق كربون غير مسألة انه شندي افهر بجارتن وفيدي بقي كردي روجابا
ومثلا في انا يرو درباس كرنا تركيا انجي قفن تركيا لروجافا ابيقو ما نفخالك ما هي ميل سربا اخذن وخورتك يا بالي من ابي صلاح او دبيجن خوسكاون فوكس بكن دي مساله كردن روجافا ده كردن باشور او حق شخوتين در ده باش بله سپاس بو تماشاوان ما بله ام وی خالی درباز دکن دچن خالا خوی دودیا حواله ما بله خالا ما دودیا رهبریا خواسر دخوازه پنابرن ج لبنان و کسن کویل ج آلمانیا بین قوراندن لروجاوای کردستان بجی بکن ام دزانه کو شر لبنان و إسرائيل وفلسطين ونظام إيران وتركيا وساكرن إيشي شر نافخا سوريا وساكركو بصدام شست كردي مجر روجاوای كردستان در كفن جي أي خوا ترك بكن ولاتي خوا ترك بكن بچن لولاتين دن وك پنابر بجي و دوي دمي دا gelekî xelqê me ji Rojavayê Kurdistanê çûn aliyê Libnanê û li wan dera dijîn û penaber bûn aniha divî şerê hada şerê hay dawiyê de ku İsraîl û Hizbullah aniha ku şer dikin û şer çûn nav Libnanê ew xelqanan hem mecbûr bûne carekî din bizvirin welatê xwe bizvirin welatê xwe lê bizvirin ku li ku bicî bibin çawa bicî bibin rêveberiya xweser çend beyanekî derxist ku ême amade ne ku ew xelqana werin em li vir cî bidin wan îca ji bo Kurda tenê gotin ya ji bo kî were em deriyê me ji bo her kesî wek Mewlana vekiriye ji bo wan jî gotin ya jî ewî dihêlin ji bo cenabê we bi rastî li wê bingehekî heye ku ew penaber bên li wê bicî bibin pêwîstiyê wan pêdiviyê wan li wê were tedarekkirin ya jî were bicîanîn û rêveberiya xweser vî pê ewkî ji ku tîne eger wisa be em ê bêjin ka wî pereyê ya jî wî mesrefî wî ewkî ji ku tîne dikare bi serê xwe tiştek wisa bike ya jî dewletekî din li pişte pê dide gotin ez xwazim wî hema ji birêz hemdo bipirsin ka çi bêjin امس به مسئله نرم ابایا دکبه چارچوبه چالکی سیاسی و یه دیپلماسی یا ریوبریا خسر جبر امزان سوریا سه رنگاهاتی دور پیچ کردن هم ولات سوری و هم رژیم سوری یک جه دور پیچ کردن وینی سیاسی و دیپلماسی نو خلقی تکلیه خوشی خود کردیه یا دوا مثلا تشني ابوري او جي سرقت كرنه بمبسطه زاغونا قيصر مثلا سياسيا او جي جرانه چينا بقدح كرنا وقرندنا اباكرنا سوري افحرسي دوسانا بتوف كريداينه وهريما روجلات فرات او جي بشك جي سوري لي روشك وي طيبات هي ايرو دري سوري ده انه بشك جي هبال بديا نابنتوي يا بودجي ترولي شرطك او جي دخوازه گاونا بابجه دهندره چارچوبك دبلماسي ده بركي اعترافك بريارك جناب دولتا بيك بينه او اعترافك بيبكن انه او جي هريمك وك هريمني بيجن هريما باشكوري كردستاني ابايا بدينا بيرنجي تسبيتنا لا برنجكي هيكي أبغى ملتنا أو نفسكارنا أو سياسة مدارن أو جالك فان داتينن إنه دخازن روشة هريبة بيجوارتن نا بجبت أستكز دكم نا بسته جبر نا أو تاني دخل دارن وخدي بريارن دروش هلاتا فريد إيرو بنجو حف دولة هي بنجو حف دولة بروجاوان جاي دو ده كده برجو ديوان وهرمت هنه بريار تاني جنبر ريبريا خسر نايستاند نتشتكي خنابي ناخذ يعني ونتشتكي سياسات اقدرفه فاما مساله نرم بتشتكي قال لك بوزيتيفه
يعني تشتكي ارينياس برنجكي ارينياس ليتنرن لبزحمتيجي دولتي عالمي وقاربا بلانك يا ركفتنك بريبا بريا خسر دين جبو وقراندنا بنابرا يا جبو مثلا ابوري يا جبو مثلا درافيبه يا جبو تش مثلا حتى يا وقراندنا اباكرنا هرمي ابا يا قشتك زحمه تجبر دوله بدولتها افكار دكن بلاني خب دولتها رداتي ركفتني خب دولتها رابادكن لمخابن هي روشة رجلات فريد وروشة سوري تبعي نجهشتيه يعني هي الناس ويا ابو كان بيجي نجهشتيه وبقي ورادا انه دولة شي حبكي برنجك اشكرا اني كارب بيرد في مسألة ده لوك امزانن بيجي حد دولتها نكشوان دولتني انا لشكري وين سنة عرضي انا وارقى هيواني لشكري انا سنة عرضي لنبرنج سيناريو باشوري كردستان دستينه باشوري كردستان سيناريو كويني دنابو واب دولتي مركز علامه ايكو دست الدار تبعيات يعني ده مجيه وان قال لك يفري نوك ما انه جنب قال لك بلانتنا وام حرتم بركي نفسه وان بلانات دوبارات كان ايوان الحر هرمك الحر دبرك الحر بوستك دفيتي هاني ده موظفيني انا ما كسني هذا جو نقشي وين جير داتينا بلاني وين جير داتينا سيناريو وين جير داتينا هذا هرمك سيناريو وين برنجكيه ورنج سيناريو السوري ناشب يا عراقي وعراقي جدتش بيا افغانستان وتقول بأوايجي سيناريو روجهلاتا فريد ناشب سيناريو روجهلاتا باشوري كردستاني مخابل فجبر ولو دبي امشي قال لك برنجك لي شعبك لي نترن انه شاشتيني يعني يا فازن بنبرنا نكرد بين التخن هريما ما وهريما ما يعني او خانا ما كارف بجين بك جبر مثلا ابوري مثلا بدا بيجياني تبدا حمد كيمن الكتريك جيلان تتنيه اب تتنيه لابايا قش البرشاب اللي تبجم الجنب كسي ابو ريبا برند ويا ريمدن لما بس طوان تشالكيك سياسي وتشالكيك دبلوماسيه واز نابي نمهين انه اولى فتهيه جوك هريما كردستاني جو خلق دولتي خلقيه باري وان تقافنا بابش انا هين وقت جرزي وقت نستوياي بله گلکی سپاس از دل با میوان خواهد برز زکریا ما بس که سبب چون و وگرا وان کوچبران پنابرن می کرد یا کجوی دا تخوازن ورن ما بس سبب وان که لریوبریا ما ام انا تخوازن براستی ریوبریا خسر اگر بکار به جعالی سیاسی و بجی جعالی داناسین بجی جعالی کدناف دولت دموکراتا با آواکی ارلی بین ناسین جی اما آواکی پوزیتیفه لی ایمک پروبلما ما گلو او پنابر کورن لویت چاوا بجنی نها لهرما عفرینه که ام دبینن جعالی عربا و جعالی ترکا و جعالی نظام کوبا فلسطینیا و دنیا جی خانی حاضر کرنه آوایی چه کرنه که بینن عربا و نظام که لوی داره بجیب بکن جپیشی دا آماده کرنه پاشی جوانا بینو ورن ممکنه سبه خلق فلسطینی نیوی ورن لوی بجیب بن البنان ورن لوی بجیب بن لی جبو کرده تشتکی لوی آلی تنه اگر ریوبریا خواستر جی بکار به تشتکی وسا آماده بکه همه برای چادر دا به کنار کنتینر دا به بکار تشتکی وسا آماده بکه de çabe u jibo viya gelo derfetên wî hem aliya aborî ve hem aliya siyasî ve ew derfetên wî hene êrede beriya xweser براستی ما مستمر حتانه ها یعنی ناکوکین دنا وی مسئله دو هنه و گلک پرس و برسیف جریبریا خسر تی خواستن کو برسیفه بدن یک چاف دیره کو ام جدور و دشوپینن كونها مثلا نمونه إلهام أحمد بحكومته ألمان را دمار رونشتيا دبيجن كو بريوي حكومته ألمان سر أردوغان
عرض كريبو كو بانابارو فاقرين تركيا واردوغان قوتيه لبومن جي بانابارو تنا نامو ايش برقو از برج باناباري سوري قالك البومن دبيجن دوردو الى محمد قوتيه يعني المان اب حكومته المان انها كل سر كرسي او بخا بارتيو تشاب و كسك حواله بارتيو کارکری کورسان لباکور کلاودیا روت ایکو خانم حبسه در خستیه ناوی چبو بیرکا لیلا زانه یعنی کلاودیا روت اونا حکمت آلمان او پارتیا چپ و پارتیا کسکان لگل ورد بین رنگ اشارات امپل اف حکومتو بخوا بچکی پشگیریا ریبریا خسر دکی و سیاست وان گلک لگل ریبریا خسر هنه لو رجیت بالا خود ده هردم کاک زواد کوبانیه و ایلام احمد خوشکتین المانیا و داندن ستاندنی بحکومت المانیا را دکن لو رجی اوا داویه اف پیمان داویه لگل خوشکا ایلهام یک جهات تصریف کرم کو خوشکا ایلام جه حکومت آلمان خواستی کو او تشتین گو فابریکین الکتریکی اکو روجاوای کردستان روجالاتی فرید ترکاب درون آخرا کرنه کو آلمان کنه به شرط و مرجع خوشکا ایلام کو گوتیه و فابریکانا آلمان جمر را جندا آواهی بکه و جه مثلا کو کردین للبنانه وان للبنان بيروك فاكر بو كو حتى حيكو كردين لبناني وعربين ايكو خلقي رقوا دير زوري خلقي يعني رجلاتي فريد انها اوج مره مسموحه يعني روايه ورن رجلاتي فريد بجببن وقت نبر وازوار دكم عدد جشتبو يعني رجال جشتبو دوري وقت 7000 انسان جشتبون رجلاتي فريد الهرمو عفريني والهرمو ادلبه لو داريش دوري وقت 2000 انسان جشتبون داري يعني بالسر بيا او تبون للريجيمو سوري برانجي كي هنك باجرندن لهرمو حمسه لدردرو حمسه لتلبيسه ودرنا وحتى كو او كاسين كو ريجيمو سوري دربازي حمسه كرنا کو پرانی خلقی یعنی دیزی کی پارتیا حزب الله بون پارتیا خوده و کو خلقی حمسه عاجز کربون یعنی خبر و تشتین نباشی لایقی ملتی حمسه بو دیموغرافیا سوری لگور برجواندی بشار الاسد وری گهارتن لو راجی امام ما ترسیک هیا چل عفرینه و چل رجالاتی فرید ما ترسیا دیموغرافیا هرمی وری گهارتن لو رجي بروستي يعني اما عمدلين چما كو اردوغان يعني سياسات دولة بخش يعني اللي قال ابو عمشه وفهيم عيسى چما لقول تيكليا وان لقال بارتين اخوان مسلمين الكويتي والقطري وفلسطيني تشيلو حيشتا بنجي هندر اسرائيل فلسطيني تشيلو حيشتا كو باراد دنتين افاهيو 22 مستوطنه لهربا عفرینی هاتن آواهی کرن باجار و تشتی عجیب ما مستمر زن بالا خو پیده با دبستانک به ناو سازین سیویل و سازین حقوق ناسا دولت و کوریال باشور تی لباجار جندریسی دبستانی که آواده که نها هنک دبین هف دولت باشور او کوریا به رنگی نصنامه که یعنی روا دستوری که روا ده حکمت ابو عمشه او لشکر نتاوی و حکمت ائتلافه او کل عنتابه کدوه گو حکمت کوریا دماغو به کاری دیگه ابا روابین ده به هرمه لو راجی دورده پرسک تیکرن گلو برجواندین یانجی سیاست جبرگو امزانن هرما کرسان یا تایبت هولیر گلک دیزی باشور کوریا دولت کوریا باشور گلو جبرگو سازیا خیرخوازیا برزانی در بازی عفرینه بو دویر ریکلجو کوریا باشوری در بازی عفرینه بو لجندریسه نها وقت سیاست مدار نیمه جیب ناو دنگ در بازی عفرینه دبن
اوش دبي جي برسك قالوا لوبيا هرما باشور كرساني تأثير كوان بسياسات تركيا هي جبرجو برجوانديوك دوري 20 مليار دولار دنابرا هرما كرساني وتركيا دو هي كو نيشيرفان بارزاني قالك داندن لقال تركيا كو عفرين بشكي بشكل بن بندرا هرما كرساني دو كو خير خوزيون جهيفيك هبه كو عفرين وگره نوف مالو کردا یعنی نوف سیاست کردا لورا جی براستی سیاست روجاوای فرید و روجلاتی فرید نوکف دیه او لور برنگی کار دکن کرده ما ای روجاوا عفرینی برنگی دن کار دکن بله بله گلک سپاس ما مستعد باقی هستم باته بله داویه داز هوارا خواهد گجین باته وک گوتن دبیجم هر دو میوان مجی دیتنی خود سروی داخوازین ریوبریا خسر کو پنابرین ج لبنان و ج آلمانیا بزبرن کردستانه باشوری کردستان روجاوای کردستانه داخوازه کسا کریه اجا ام تخوازن لورد او که در بخین گلو بینگه ها وی تشتی لکویه چاوایه و ده چاوره پیکانین اگر نخلق بچوی جبرچینا و جاوکا سبی جاردن ایجا جو برابه بچجی کی دنه یا جی ده چاوا به حالوان جبوی او بنگه هیا گلو یا جی او توانای ریوبریا خسر هیا بکار بلوی به 200 300 400 هزار کس لوی خویب که و به هزار ده 15000 دقامپا هولی ده هی حرو و یکیتیا ملتا و امریکا پشکریا وید که پریوید ده دیستا جه حرو لوی شر هی حرو لوی برچیبون هی ایجا کالور کادیچا بیان بله بله سپاس بو وی پرسه کک میرزا بلکی تی بیرا واگلی جامرا دما گو ترکیا گوت اوروبا گو پنابرین سوریا زی باری وببن آنجیونه دوزا پرال واکر 3 میلیارد یورو دا خوستبو بله دوی دمه ده گروپک جره ببریا خسر هاتن اوسلو سمینارک الدار خستن جمع حکومتی اجي حاضر بوم الدار خليل شو قلت؟ قو اگر تركيا واكسا قبول نكد ناف خوده او 3 مليون سوري بلا ورن جمع روجاواي كردستاني ما بس تاوي قو او بريقو هن بدن تركيا نا بدن ما ام كارم واخلكا بين جمع خواه وقو كك دكتور جمعان لفر قلت مسألة بروباغندا يك تجارينا مسألة سياسية كك حمدو بلكي كك حمدو دلكيوي باقج هي يقولوا اشتغلي سر ببريا خسر اجبر او تجربه هي يا دوا يرو مثلا بنابرين لبناني مثلا بنابرين لبناني هجا كربن ما بس تكواجي هي او وقتها بنابر مشخدبه جيجيا كي درجيا كي دي بيغمان دولتنا بنتوي اليكاريه دك او دبين الربابريا خسر هجا كسن بنابر هاتن جماج كربن اليكاريه بخوازن جوا دولتها يعني بقى اليكاري جويرجي جاري مجيري وجوا بنابر هذا ده مسألة جولو مستري إيرو إيران ببش مسألة دي بلكي ونفين زانبن كسن جو بنابر دبن إيرو حمش بارتيا حزب الله حمش شيعانن إيرو دبجد أو هوال بندن ما لهريمي دبي أو واكسان قبول بكن جابخوع حطا جو روش زلال باللبناني وقو مديت السر مديا قال لك بنابر يا حزب الله يا لبناني تشون بحشد الشعبي أو الشيعة يا عراقينن ريك جوار فكرت ديمك يعني او انديركت بيوندين ناف ايراني دي وريبريا خسر هي انه هاجا تشبنا برنج لبناني ورن شعب وقبل بكن جبخوا وكان مستعد يعني ايران مستعد هناك برابد ريبريا خسر جبوا كسي بنابر او بلانك هي ليبري بلانات بقولوا نسردست خلق بلكي بين زانبن مثلا المانيا جو بنابرين جو يعني نما ما في واي يقول المانيا بمين او كسن سوري وقت ما جوا فقرين السوري هاجا فقرين جمري جيمي كارن تعدي بخون كارن كم زندارة كارن بين كشتن ليه بليرة ببريا خسر فيها ولداني دي وقو كك زكريا قول انه نا الجمع كم كارن بقبول بكن حتى لو قوم مجرم بنجي كسن خلق كشت بنجي اوكي كارن جمع بمين خلي ببن وقت انسان عادي نورمال وام كارن ابو باريزن ديمك لمبري فيك مسألة جي ديسا برهنن
حکومتا ئەلمانە پەرا بدووە دەکۆ ئەڤا کەسا چەند حەزارن چەند سەدن با قبول بکن بێگومان و هەمبەری واجی پەرا بدن دێمە مەسەلا هەمە پرۆپۆگەندایە ji bo rêveberiya xweser kare ve nova em jî karin herêmekin em karin xelkê jî qebûl bikin lê belê xeta herî mezin ew e mesela demografî kek Mirza kek Zekeriya Anî ziman îro tu çendî tu xelkê tê nav xwe de û xelkê ne herêmê bin ew demografiya te tê guhertin yani ew 2 milyon teqrîben ez bawerim giyayî 2 milyon ew herêma Cezîrê îro ji ber gelek penaberên hundirê welat çiş Himsê çiş Hemayê çiş Dora Şamê çiş heta Idlibê hatin ketin herêma Cezîrê de îro gotil nüfusa Cezîrê binere kesên Kurd manin ew kêmnetew li hemberî kesên Arab yani nizarê rêveberiya xweser bi çi mentalîtetî hizir dike bo karibe dîsa hîn penabera bînin cem xwe û vê demografiyê hemî biguhere û em Kurd bimînin 5% jî eslê 100%. Yani gerek ev mesela hani bi mentalîteta xweşik netewî li vê meselê binêre ne bes berbercewendiya rêveberiya xweser an jî got hinek pere têkevin nav destê we li hemberî gova penaberan bînin holê yani ev mesela gelekî xeter e heger rêveberiya xweser heta îro bi vê meselê fikir belê belê gelekî spas mêvanê me eger tiştekî mamost biraz hemdek tiştekî li vî mijarî zêde bikî heye نا نارينا بعد ما قشت جاء رئيس دارية ودارينا دارينا خد بيجي أجل نارينا وانجو داريتكم وهلبته دارينا تشتكي تمام تكبر بله gelek spas برز Zekeriya cenab-ı te tiştekî lê zêde bike tinebe em derbazê xalekî tin Nalba mijî nîne tiştê min gotiye bi rostî ez jî gel nirînên mamoste ne spasiya wan dikim gelek spas em derbazê xala xwe sêat bin xala me sê elbet hinekî ew kel ji Bakurê Kurdistanê ez herçend bi rêveberê bername me lê wek mêvan kes tune hûn dikarin ciyê Bakuriya da jî şîrova bikin em dibêjin Kurdin ka mijara me dawiyê dayne ser hevalê me di rejiyê de belê Kurdên Rojava û yên Bakurê Kurdistan li ser pêngavên nû yên ku li Tirkiye çê dibin çi dibêje li vir hinekî masiya evkên vîsê heye yani em dizanin ku ava demekî Kurd e ku serokê partiya ku herî tundraw bû beramber Kurda nîjadperest e û Tirkparêz e bes Tirkparêz e wekî din tiştekî dirlejiyî da tune bi hestekî di nav parlamentoya Tirkiye da çû destê HDP dem partiyê girt û silav dawan piştê demekî derket di civîna meclîsa evkê xwe de grûpa xwe da got Abdullah Öcalan dikare bire were parlamentoyê bire bikeve grûpa ew ê û biaxife bêje min PKK bê silah dikim û ehel dikim û vî mesele jî xilas dikim em ê li hev bikim bi hev re Tirkiye biparêzin îca li ser vîya berastî gelekî şîrovên li cî û ne li cî gelek şîrovên wisa hene ez dixwe anha bikeme nav şîrove bawer kin ez ê 2 saeta li vir biaxivim ji bo wî ez ê nekeme nav şîrovê lê piştê wî ewkî biraziyê xwarziyê Abdullah Öcalan ku 43 meh bû kesekî neçûbû balê tu hevdîtinekî ji bo wî qebûl nekiribûn piştê wî şandin balê çû bi Abdullah Öcalan re xeber da hat Abdullah Öcalan beyana xwe ewkê xwe şand got ez hazirim ji bo tiştekî wiha lê aynı bu beyanê re do bûyerekî wisa çêbû ku ava demekî dirêj e tu çalakiyekî wî cûreyî em bêjin anha dewleta Tirkiye dibe PKK kiriye lê em dibêjin kî kiribe bi kîjan navê dibe bira bibe dewleta Tirkiye vî çalakî vî êrişî kir û helbet nav dewleta Tirkiye de jî gelekî beşên ji hev cuda hene naxwazin ev
قاسي سر درزيك بجي ناخذ ما في كرده دركب بيش و لي خستن وانها وك 2015 دا كتشال الرحاي دحب ما موستا كشتن ديسا قلت البكك كريه وحمي او بيفاجيا 2 سالي كو 3 سالي كو دابنا بيشيا خاج بني فاجورتي راكن جاردن شاف داس بكر جاردن 15 20 چه باجار و ناوچه کردستان جبنی و تک برن و به هزاران کس کشتن و کشتارجی کردن آنها جی دیسا دخوازن دیسا بتشتکی وسا بلکی دخوازن وی بکن اجا البته سبب کو ترکیه اردوغان و بیژن باخچلی دولت باخچلی کو خوازن آنها وی مسئله درخم پیش مسئله کرده درخم پیش البته گلک سببی هنه سببی شر اسرائیل و دیسا لبنان و هر وها ایران و هر وها دبیجه ترکیه جی اول نزدیک سالک یا 6 7 ماه همه تلویزیون ترکا ایوارا شورمن دیوان رودنن خریطه کردستان tam داتینن و دبیجن پلان وی شری تمام کرنا وی خریطه تمام کرنا وی خریطه جی دیوی معنی که روجهلاتا ناوی جبنی و دی بگهاره چونکی اگه خریطه کردستان چیب کن ببک کردستان دی روجهلاتا ناوین وره گهارتن و هر وها دی ترکیه جی وره گهارتن دی ترکیه جی وره نیوی آخر کنها کل باکوری کردستان دستانی نصر نیوی ترکیه دی ترکیه جی وره کرن و جوی 6 ماه وانا پروپاگاندا وید کن و آنها جی دخوازن جبو که ایران نها گلکی ضعیف بیه برویشری دا او که پروژه هلال شعی همه تیک چو تشتکوی نما شرعی های حزب الله و نظام فلان بیوا و سوریه جی بیوا و دبیجن که اف شر اگر هنکی دنجی دوام بکه و بگیجه با آلین سوریه و ایرانی باشی بخن او چاق در روجاوای کردستان جی بگیجه مافی خواه روجاوای کردستان که گیجته مافی خواه لباشور کردستان را دبن نیوی کردستانه هر وها ایران جی ضعیف دبه دکاره کردن روجلات کردستان جی بگیجن مافی خواه پرچه کی بجی اکو او جی گیجتن مافی خواه او چاق ترکیه دمینه بتنه مجبوره تشتکی بکه و جبو جی ترکیه خوازه کرده جبو جن هوا پیشی او تشتی بگره اینا مثلا لوزانه که بیجه والا پرسا مو تفرقا مو کرداتنه و لوزان جی چه بو کردستان اخسته چار پرچه تخوازن هم دیسا پیواجره که وسا دست بکریه جالی باکوری کردستانی و تشتی که از بیجم اوه ایجا روجاوای کردستانی که حوالین ما یا میوانین ما سر بی مجاری چد بیجن از دی بچن با زکریا جاره ها که او چد بیجن براستی ما مستمرزت بچه لسر روشیست بساکنی روشا کردین مای باکور و او باندورا ویجی نهال سر ما روجاوا دبی او بومبا کرنا لباوا چه بو لهمبری لبا ما هرمن ما جیهاتن بومبا کرن از باور دکم کردستان همو تأثیر هرم والهفدتی کرن و امجی باشی بچوکنه باشی ما بچوک جی نهاد روش که دا درباز دبی جبرگو شورشک ل وی ولوتی هبو اف شورشا دستپیک 6 معنی سلف دا شورشک سرکفتی بو لی پارتین اخوان مسلمین و او پارتین چکدار و رادیکال اف شورشا دزی و اوانا خیاده که دولت ترکی دولت بچه که یعنی لگور خواندنا وان لسر زمان خالد خوجه سروک حکمت سوری دمکی یا بره گود گوهکان فیدان یکمین کس کو تی درخسته بو کو و تشتک لسوری چه ببه و روشک وی وری سوریه ده راگاندنا ترکا دا جی داد خیا کرن که او دراما
او فيلمين كينو سينما تشي دكرن دموكو دقوتن عرضو خوشك يعني أرض الطيبة ودقوتن كورتلاري وادي سي وادي زياب قالي قرو دويت شنو دو خيوت كان روغاندنا تركو خو آمده دكركو لشكري تفرك وي بگيني حلبة دموكو مراد علمدار دگيني حلبة انجي الجامعة بين بولات علمدار دگيني حلبة خيادي كي او وناخو آمده دكر او جبرگو ترك مخصوصي نخصوصي وراسا دولتك امبراطورياك بنابي اوسمالية زانيت شاوا للدنيا روشتي غورتن لو رجي ازدبين بانغو دولت بخشة للفي داوية دماغو في قوتنوكريا از باوردكم اوانا بالا خوددن كو دنيا برگاهتن داره و يكج خلق ماي نهال داوية از باوردكم هگر مج زما مستا عبد الباقي رشاد كو باش كي قالك جرينج هيا كو باندورا ويتشتيا او نوفنتوي او جيهاني باندورا خال لسر كردستان وي واري كرن من بري في ب2 سالا لسر برنامج زوم من سر بروجكت كي اخويم موجود وي كرد دروجك واردو بروجكت وي واري هاو بروجكتو وي لورتا كردو كابي وكرجي ببن دبش ومجبور الشرعية بدبكن وبلكي ببن سيبشي ولي مجبور بروجكتو دولتوي قبول بكن حتى قام بسر كافن اتمد بهم هاجر ما مستمر ذا اگر ما الشرعية كمين دو قام بسر نكاتن لقور شوراشا احسان نوري باشا وشوراشا شيخ سعيد ما نزوني بو انجليزي وفرنسي بسر كاتن و امبراطوريا اسمي اللي پرچه بكن لو راجي از دبيم شاشيا سياست مدارد ما دماغو بسر نكاتن و دولتك بداسوان نكات جبرگو اسمت انينو اتاتورك باش هاج اوي هبون هاج تشتينكو پشتي روخاندنا امبراطوريا اسمي الله يعني اگر تا تشتك پیش دا نزانی چل چه پروگرام ده پیرا واره و کار تا سیاست تا العرضی کبی ده شر دیامین جی محبات ضرور کرد ده محبات جی پشتی روزفلت و چرچل و ستالین لمالطا پروژکتو محبات العرضی کرد نها ام ده شر سیامین دا لشر سیامین برگی کده دست بیبوها شر دست بی که حتی بریوی ور بین شر جنراسیونا چاره یعنی حرب بالوکاله یعنی تو لشکری کی تو بر مفاتی کار بگی بر لشکری مفاتی کار بگی ریخستون و پارتید ما و سازید ما براستی حتی بریوی کتبن بون باندورا کو لشکری کی بلکه بجی حتی نا او جنراسیونا چاره دست بیبیه لانها دست به شر جنراسیونا شاشه بوا نه این پنجه او شاشه او شاشه چیه؟ او تقنیان نانو تکنیک کارتینه یعنی او کشتن انها سروک و ریبرد نها دروجلات نها ویندو تین کشتن او نب به درون و تن تین کشتن به میشه نانو تکنیک تین کشتن یعنی شر نها پرپیشکتیه نانو تکنیک یعنی او تقنیه اش برگو وکارو منه اش به مسئله باش دیگینم او مثلا نها بالافرگهک یکمین دوبای به ایلون ماسک لعزمین جارا یکمین پروژکتو ستارلینک یعنی اینترنت و عزمانی بکارتینی بالافرگهک یعنی تایراک اچما لسرویت چی داخلم لسرویت داخلمش برگو نها شره نها دروجلات نوین دو چه بوه و باندورا خود سر روجافه از توالی وارم بچه که اگر مدرش کشی لمبو بورن شره نها که اسرائیل اعلان کری و ایران اعلان کری نشرکی لسر عرضه شرکی عزمانیه بریا درونه بریا صاروخه بریا راکته افرنگه و شرات تو قانون دولی جرتونه لو راجی ترک و فرسنده بکارتینه یعنی تو یاسای نوونتوی تنه که و مسئله بسکنی کی دورده بسرکت؟ اسرائیل بسرکت شره حتی نه شرکی عزمانی شرکی تکنیکی شرکی جنراسیونه پنجه و ششه لو رازی اسرائیل همو دستین طبعا
توبي لهفدوتنك نوف نتوي هيا كو ايران ج رجلات نوفين بچاكي بي بوسكي وان بشكينن ايران بشكينن لورا جينها تركي بالا خدای كو اسرائيل ندوره دست بشركي لسر عرضيش بكي يعني جي شر عزماني دوكا شر عرضي دماغو بس دوكا سر شر عرضي ترك اخا آماده دكي كو اوجي شر عرضي بكي الكدره الولايه موصله ميثاقيه ملي بكارونه هر كرسانا عراقي كرسانا باشور ووري كرسانا سوري كرسانا روجافا او لاسرائيل مويه يعني ترك نهال لاسرائيل دنري اگر اسد حش دبات شاندن امارات کو پیمانک به اسرائیل رو چه کریه گوتی از نکنم ایران سوریه درخم تو اسرائیل تو ورج ایران و حزب الله لبنان و سوریه درخم پیمانک دزید نوبرا بشار اسد و ماهر اسد و اسرائیل دهایه امارات اونا امضا کردن لورجی اگر اسرائیل در بازی نو عرض سوریه به نو خوکا سوریه به اردوغان گوچه اسرائیل خوزه وره بگینه به انادول گینه اوازانه نگینه انادول اوازانه حتی آوا فرید بلکه اسرائیل وره جبو گو پی باسکت ایران قدکه لسوریه و سیستمک بچاکه فیدرالی لسوریه چه ببه ترک جی جو تشتی وانا دترسه لورا جی دولت بخشالی دما گوت امه لگل او جلان و لگل دمرتاش امه داندن ستاندنه بکن و لگل قندیله اگر ترور بداوی وره او آرمان جاوی نه تروره او دراوده که او خواب باف که تروره لی او مثلا چارسریا کو کرد ده کرسانا با کردا گلو و فیدرالیاک نت سرزمین لورا جی دولت بخشلی ده بیجه بلو ترور بسکنه اما دست بکاره یاسایی بکن اما دست داندنا دستوری بکن از باور دکم پشتیوا آخفتنا در کت ناکوکین کت ناف حکومت ترکیه دوی ناکوکینا دا ترک جی مالا ترکا جی بچاکه لورتاف دکاتن او کسین راسیسموس رادیکال دوندر ترکیه دا بچاکه او جی وان جی کاغت خوب لواندن او یک و آد دیگه جی طبعا او بومبکرنا حتی نها قندیل تبدی نکری یعنی نگوتی ما به کارا کریه لی از باور دکم گوتنا دولت بخشالی تاثیر خال پیمان آسیتانا کرد پیمان آسیتانا داندنک ستاندنک نوبر ایران و روسیا ده هیا که لگل ترکی گرک پیمان وان یک بی گرک افنو بریکس افنو بر محوری که رجلاتی هرن اگر ترک جوی پیمانه درکه روس و ایران به مسئله در ترکی دو براستی بحثی خود نبینن دبین گرک ایران و ترکی ایران و روس دبین گرک دسته مایش ده پروسیس آشتی ده هابه لوراجی ندوره ایران و روس بخواد دسته خود دوی ناکوکی دندر ترکی دوته چه کرنش برگو دولت ترکی بخواد دو دولت دندر ترکی دهانه دولت اتاتورک و دولت اسلامی و نتوی یا کو اردوغان و دولت بخشلی برای وادبن هفته دولت ناجی شرع هفته دکن سرو که بلدیات دیاربکر چو جمع دمرتاش به طایبت داندرستاندنک چه کرد و دولت بخشلی برای خارجی اوجلین داندرستاندنک لگل اوجلین دا چه کرنه از باور دکم دوردا لقندیل مایه لکردان مایه کو کانبن براستی پروسس آشتی بسرخن و از باور که اف چندنا سروک حریم کرسان نیچرمان بارزانی چو ترکیه رولاکی گرینگ دوردا جهات لیسکاندن داندرستاندن دوردا گرینگ هاتن کرن ام هیوی دکن کو کرد براستی لهمبر و پروسس بسر کردن لگور دولت ترک پر باوری نابه لی ادبینم خطواک هجایه کو کرد ج مسئلوک اولایی درن حریمی و درن نتوی یعنی ترک دما بخواب خوازی ببیجی که ام دخوازن تیکه بدوندر پروسس آشتیه اوجی ادبینم تیدا برجواندی و کرده تیدایه از بود ریج نکم از ماکی آزاد دکم لما ببرن اگر مدرش کرد
بله گلکی سپاس نا درێژ نەبوو لێ هەلبەت gelek tişt heye meselekî dirêj e merî dikare bi saeta li ser baxfe birez hemdo mêvanê me birêz Zekeriya gelek tişta got helbet bîr û boçînê cenabê te jî li ser vî mijarî gelekin lê yek pirsekî jî divir de eger bikarî bersiva wî jî bidî bi vî çalakiya heye ku دو چێبوو چەند کەس بریندار بوو و چالاکیە لەسەر جیەکی وسا بوو کو درۆنە ترکا مهماتی عسکەری ترکا مهماتی نظام چ ترکا لێ چێک بە چالاکیەکی direkt لێ کرد divîda peyamekî ji bo Öcalan jî hebû gelo ku binêre em qebûl nakin û peyamekî ji bo elbet Devlet Bahçeli û Erdoğan ra jî peyamekî hebû yani eğer kandil kiribe redda gotinê Öcalan kiriye eğer devlet xwe bi awakî din kiribe ew redda hemiyaye cenab-ı te çi dibêje سپاس ji bo Mr. Zekeriya re babet şîrova gelkî mezin jêr lazim e ez ê cem ji talî bisekirim û li ba pirsa te ez ê bersivê bidim ji ber ême jî hinek pêşgotin heye bes wê wext gelekî bixwe ser proja Rojhilata Navîn ne destpêkiriyê ji gava bûyerê Buhara Erebî destpêkirî ne ev karaya ji berî 40 salî jêr dibe û taybet destpêkir ser asta cîhanê gevê ku Yekîtiya Sovyet herifî û herfandina hinek dewletên Ewropî û ser asta Rojhilata Navî û a Kurdî destpêkir sala 1901 de 1991 de gavê ku herêma Afrîka Kurdistan çêbû û ew herêma ku qedexe bûn bi belafirê leşkerî lê dest pê bike dewletê herêmê tevzanin gonû rojhilatek navîn heye û ê guhertinê çên bin û ê rolê Kurda xweşik tê de beriz bibe lê ji bo vê bûyera vê dawiyê çêbû divê berî her tiştî em vê bûyerê wek vegerandinê jêr çêkin wek wesfekî bidêne ka ew bûyer çi ev bûyer di kesin ew sê kesê çekdarin êrîşî şerîkakê dikin bi sedê karmenda tê denê evana jî ku bi ser kevin tê kevin hundirê vê karmendê de hundirê vê şerîkê de nikarin van karmenda gişî tê xin min destê xwe de û heger beşek ji wan xistin min destê xwe zêdî 24 saeta nikarin berdewam bikin divê baxon divê rakevin divê herin destavekê divê yani bîmana lojîstî di kes tenê sê kes tenê nikare şerîkakê wek vê şerîkahan tê xin min destê xwe de heger encama wan komkujîk bê deverek din cîkî hesan bêtir heye ji xelkê komkujiyê bikin li cada kolana karin xelkê komkujî bikin li dibîstana li zangoa karin ringekî terorî bi dirxiyalê kirin lê ew jî nebû ev dê wata çi dê wata nû dixwazin namakê bidin ermanca wan nameyê ne zêdî nameyê û zanin ev kesane dihebin sê hebin çûne wê jiyana xwe ji dest xwe bidin lê ev wargeh çi ev cê ku ev bûyer lê qewmî çi ye cê çêkirina firokê leşkerî ne ê bi pîlot û ê bê pîlot ê helîkopterin ê şolê rahînanê ne tayarê ê rahînanê ne tayarê ê cengî ne û tiştî de jî wek lîkolî de ji bo ezmanî lê çê dibe ebaya tê dwata çi tê wata ev destê dirêj ê dewleta yani gavê merod bi destê dirêj ê dewletekî ye ew hêza ezmanî ye ebaya tê wê watê gavê ku em bêjin mebesta van kesa mesela aborî baya wê çûbana cîkî bazirganî ev bûyer rakirvanaya mebesta wan ji bo tiştekî geştiyarî ba siyahî ve çûbana cîkî siyahî ev mesele kirvane mesela ji bo mesela ewlehî baya istixbaratî ba wê çûbana wek mesela par yekê meha dehade çûn deverek mîtê tirka ser wezareta daxiliyê ve bû bûyerek li wê dekê çêkirin lê ebaya mesela destê dirêjî Tirkiye yani pazin û me destê teyî dirêj ya Tirkiye bê bibirin lê ev bûyer kengî çêbû bi di tişt têkirêtan tiştek jê bi daxwaniyê Dewlet Bahçelî û mesela aşîtiyê
ودفي ابو بي هندري برلمان ومساله كابوتشي تشكي خدينن ودست اشتاني بكن وادجي داخلي اردوغان انه اسرائيل فازت استخدريجي هندري اناضول بكي واسباب الجيران ما سر سينوري ما ودستوردانا كي ندري تركي تشيك اگر گوانفينا ببنا عولي دستبيكي اگر قوميتي تركي بيرابن ودخوازن اشتغاليه او بشريا دولة بهشلي بروخينن هبايا انجامك ترسي ودده بروفاجي ودده لدخل على كرن في وقت شيء ممكن شركه نفخي دندري تركي تشيب قال قواتك تدكي فيجي هستيار معناوي تركي والهمبر شركه نفيانه ابايا حكي مزدم علي مثلا دم شفت جريدان بتشونا تركي لجبينا بريكس ام جبينا هان راست امريكا دبيجي دبيهين وما تسري قال كي دينانري لويجي دو بلانش فرداني دي قال بما ترسيك سر امريكا تشيبه وسر دولتي غربي دو بلان داري وتشاو في مساله علاج بك مساله جي مراهنه ديك شرط يعني مراهنه خل سر داتينه انه افكاسيتي دي قشتك نوا كبدو تفكرن يعني مثلا الصين وهند نوا كبدونه اثيوبيا ومصر نوا كبدونه تفكرن فابايا اديكاري بوفي جبينه وان جبدو بخينه لآدن إبوك كسي بسبور حكومتها أمريكية داتينن مرجع دوا إنه أف دولتي بوشونه بريكس حاضر بونه قال لك جوام بحاجتي أمريكانة هنك جوام بحاجتي أليكاريا أمريكا جوام بباريزة وهنك جي أمريكا كاره فشارنا لوان بك وك مثلا تركي فشارنا ليه بك جو جبرية بكره جبر شونا تركي امت نارينا مد شونا تركي جوهر جبينا بريكس نكيمي كرينا وي جموشكي روسي انجوجر بجن جوري اس ار تشارسد نكيمي ويناي افاياجي دي بواتاكي انه اب مثلا هان ابو يرا بوتشي بو يزيدي قوتا بارتيك تركي اگر بو ابوتشي به اگر شبه تركي به اگر جوري بج بارتي تركي اي هندري تركي جو في كاري رابن هاجر جو دستي وانشي تدهبه و ببلانك ناف دولتي بدولتني مظن وبركي دولتني هرميجي وتدهبه جبر ناما اي بوشاندنه ناما انو دست تركي اي دريج دبي اويا ببرن ناما جويناري اي جو كارب بلانك يولو دين انجخ امريكا يا اسرائيل به وهبال بنديوان راست بركي بعلي كاريا طرفا كي دبه كردي بلا كردي به حطانا كاين بارتيا كاركري كردستان اعتراف نكري نقوتي ازن وتطرف تجي اعتراف نكر نقو ازن بس مثلا اب مثلا قوتشيبو يقبل قوتشيبو نوك بيرا يكي مها دها 2026 قاوي جو اردوغان دوندري برلمان ده قوتنا خدوخن وإيريشي سرجي مسألة أولوية مجبر ويجاري بحث دستورك نهدكر يعني إيجو إيريش كرن بكون خاطر إنه أمن بارتيا كاركري كردستان ناماقبو إنه أجر قوتشكي ما تشتكي كردان الدستور التنبي روشة هندر يا أولوية تركي وخراب لأبايا برنجكي دنه برنجكي دولتي عالمت انشخ في بلانة دينا ومناماوي دقيوي آستي إيه بس بجم بيتر مثلا انه دولتك مظن دفي مسألة هي هاجر شريكي وين هندر دهبن ونبي ويش تيجي قول خبو كرن قو أمبن لدريا استخبارات دريا ميتارة رسالة نامي واندقية هبدو فهم دكن تابو أبقو توبارنا قول روجلاتي فرات شيء دبي باجاري كردا أردوغان به يا دولتا كير هندري تركي الدولة العميقة زانن اب رسالش دبرك دنه نج عليه كرداي كردا مستر اگر جو كرشي تيد مشترك بين تيد بشدار بين لافنامج طرفكي قالكي وزنه وانجام ويت دم بيجده ويخشك بيد خيالي كرن وابايات دخيا كرن برنجكي تجي اشتركي انه هندريتا قالكي جفكتي دكس بفيرنجي هان كارم بيجن جيني قالكي استيار فقابل خصطبانا مساله جولو جرانتر بايا
وكومك جولو مستر شوبايا وبرنجا كيدن وبيلان هات بعداني اللي مثلا كش نامية وجماعة تركيا بيجن هجر قلت وقت ما نمشي هندريت لقل كي سهالة قوم ويجي بهار فين الوقت دولتي إيه بهار عربي تقدر باسمو ده هبل استحقاقاتنا استحقاقات وزارة الخدمة بترجمين ما مستعد الباقي ما يدري جارت دراكيش وسر واتساب بشينا وقت مرتنا بس برسايبكم تركي البرهم بر استحقاقاتنا تركي جي وقت كيجا دولتي إيه رجلاتا نافينا ليه تشتي قوش تركي تيخوستن تشتي قرتنا عبد الله أوجلان وسكن عندنا راوست عندنا عداماوي خنقاندناوي لقول بريارة محكمة أوروبي و10,000 دوسية كشير شاندر 10,000 بلاتشلو تركي بمعيار أوروبي هندري خوشارة سربك جهلا سياسي وجهلا اقتصادي أبوري وجهلا تشاندني وبتبويج تسركي ويدا دوزا كردي تشتجي خستنا انه قرقت ايدا تركي بجبرت دوستي ماي دوي مسألة في دوساهان في بسكريكا كردي بترنجا كي اشتيانا جارة سربك وافشتغالياهم بيل كلينتون بازدي ما هذا صالح حزارو نفسه نوتنا هذا بشتي قلتنا عبد الله أوجلان نفسه صالح ده عبد الله أوجلان تثبت هذا قلتن او اكتوبر ده لوندري برلمان تركي ده دست بيك اشتغاليا خد درباس كودي كردي جوان قوتي روجباش وقت بيلانا كيدانية اف بيلان النورية اشتية وديمقراطية درجلاتا نافين دي كردستان درباس دبي دناب ملت كرد وكردستان درباس دبي مثلا كردي دبي جانا سرب بي دحجر برشاده تركي دبي برنجا كاشتينا جانا سربك وحتى الدخيا نكرن دبي شلو ما اعتذار اخوة ليبورين هنود الحمر خاص بيوست يجي قو تركي جولو ليبورين ايش بلاتي كرد بخوازه وشغل نظانا جد نجح بسيد الكتبو جائزة نشانة زغاروف استندبو بحثا ويجي دي كدفي مسألة ودبيجي بيشتي قو كرد تحجر برشاده حقيقة قزانج بكن حريك برشي خده ووقت كونفدراليك ابوري تشي ببه تركي يجي وبشك بجيبه لأب مثلا كونفدرالية ابوري وبسربرشتيا هريما كردستان به وتشتكي تجي لزيدادكي امريكا جعراقي درناك وشغين احتلال امريكي هبو جعراقي يعني اب مثلا احتلال انها تبراشتن لو امريكا هيزا خو جعراقي درناخينه جو حطاني عراق اعترافك بسرخبونا كردانك وام مثلا بردوام حطها انك مثلا ابي بيرقو العنقره تشيبو البيسازيا هزي جداريكو حاضرتك بيلانك مزنه وتركي هاجر وفي رساله فينامي خوشك وك بوزيتيف بير كارنك تركي لمبر خراكرنك وك مثلا دولة عربي بله گلکی سپاس ما مستعد باقی هر دو میوان ماجی گلکی آلترناتیف دانین جبوی یعنی سبب وی اوی چیه هم دولت باقچلی هم گوتنا اردوغان و هم جی افگویرا ایریشا های داویه هر دو میوان ماجی اما کوازانا بنویسیم در خمرات نزدیک 35 حب سببا دانه پیشیه ما اجا جناب تجی گداری کرد بدیتنا تا چیه و سببا لگورتا سبب ویچنه یعنی ev eriş elbet erişeki beraber Erdoğan'a, erişeki beraber Abdullah Öcalan'a, erişeki beraber Devlet Bahçeli'ye و her va dibek kese jwan nebek meyvanı me binav nekirin belki İran erişke. Mümkün değil ki İran erişke beja binera tu çi briş binera vay tu hati be Kurdar al-Hevd ki vay tu siyaseteki nut ki tu hilal şia hilal ki o geleki tiştedinci o tu şaret şeyini bisermi va ajil gorta dişte viyat ki. Bale. بله کاک مرزا جوا خافتنی تا بری هر تشتی و خافتنی هر دو برادر براستی کاک حمدو کاک زکریا تشتکی گلکی بالکش و دیروک و نگه و بو باکرونا همی بویرن روجلات نابین آنی زمان یه مذهب کرتی و برنگه کی راحت زی بیجن
يعني بێگومان ئیرۆ پلانێک ڕۆژهەڵاتە ناوین وێ چێ ببێ هەگەر چ دەما بەرێ بێژ هاتیە پلانکردن ئانژی نو تازە سەر زمانێ نەتەنیاهۆ گۆ وێ خاریتا هەرێمێ بێگوهارتن دێمەک ئەو خاریتە هەیە و ئیرۆ هەگەم ببینن شەڕێ ئیسرائیل لە دژی غەزای ئان دژی لبنانێ ئەو نەب تەناخۆیە نه اسرائیل تناخوی ایرو امریکا الگلویه فرانسا الگلویه و دبن ماسه د بریتانیا جل گلویه دمک پلانک نامنتویه دولت نامنتوینن ل روجلات نابین پیکوره او ترکیا حسد که گو و کرد قزنجین مزن دوی هلوست دوی دما نزیک دوی پیک بینن اجا وگو کک حمدو گوت هرتن دولت شخور استراتیجیک داتین لپیش خواه دوکا پیش روژه وچ چه بب جویره کار دکن نش دما ایروره دما پیش روژه کار دکن او ترکیا یعنی دبه اخافتن ایوی آن هلوستا وی داوی چیش بو کرده باکر چیش بو کرده روژاوه حتی کرده روژاوه دگو کارن اناتومی بدست بخینن یعنی تم مشکلامت کرده روژاوه تنه گو دولتک ريما كردي اناتومي بكار بينن دريا دستوري ده يعني حتى بفين رينه دبون ليه بلي او تشي بود 24 ساعه او جهرتنا داوي بقوت هل بيجو مانجي تركيا خص يعني اجا بيش روجي او خارطه تشي بده كارن مثلا دولتها امبيجن كردستان هرمين كردستاني وتركيا كونفدراسيون كي بهفر تشيكن ببن كونفدراليه كي بهفر تشيكن كرد وترك ببن يك دولتك مازن دوي هرمي دي لهمبري مثلا اسرائيل تيكا بسوريا تيكا بلبناني او يعني بشكل تيخ داغير كربك يعني او هزر هي ليه بلا تشتي في داوي تشيبو 24 ساعه داوي بيغومان يعني دولتها كوير ياد هندره تركيا دب نرينا بارتيا اك بارتي ان بارتيا اردوغان داري نلقر وين وقتا او هلوستا دسينا بارتي كارن افهيزن شوفيني لهندره تركيا بيجنا قبول ناكن تب كرداره يرو چاره سرکرنه کې ابو عبد الله وجلان ر انجي پکه کېره انجي کرداب تبايره تک چاره سرکرنه کې بکه ندماوي ام ناخوازن حتى بلكي برنگه کې شوفيني المسألة نرد ناخوازن تجاري كرد ببن هفبش د خاكا تركيا ده لهمبري ويجي وقو مقوت قنديل اگان بيجن دريا ايراني ده يرو وعبد الله وجلان دركبه وبارتيا بككي ونمينه وكسم ديمقراط بن بلكي نابكي ديل خوكن بلكي سياستك نرم بكن لغور تركا وببن خدي ماف يرو ايران قبول جو كرد ببن كاغزة قوين دندري هري ميده فجبر بي هوي زلامي خد قنديله دب كارتين حتى زلامي وات قنديله دبري دروجا غوتبو عبد الله وجلان نما سرو كميه وتكار تجاري نكار برياره بككي بدي چاره سر حبب انجي بمينه يعني ديمك او ناكوكي هي ومثلا في بيرا داوي سيجنالك بو ناجي تركيا نافه برا حردو هيزن تركيا شي دولتها كير وشي بارتي اك بارتي انجي قنديله دي وجماعتها اوجالان دي يعني اف حمد سيجنال بو حردو طرفاريه ليه مخابن يعني تعداد مزن وقو كك حمدوغو وكك زكريا جيغو تعداد مزن لكيتي المكرداته دخلكين سيفيلتين ايرورو حتى ايرورو جدو حتى ايرو سيهو دجه لروجافاي كردستان هاتي بمباران كرن قالك انسان شهيد كتن قالك انسان بريندار بونن يعني افجيم خابنيه جو سياستها ناف دولتي باندورا خوي مزن لخلكن سيفيل دكه ولخلك مي روجافات كه لتشتكي بالكيشي روبالا مكشان سر فيسبوك خورتك هبو حواله ريبريا خوسر وقال لك يقصني امريكا دودا تو حوال بند ميه يرو وقت اف شرچ اف بويرچه بو قال لك انسان هاتم كشتين جيم خابنيه ورحمه خديلو هذا دف افيت امريكا يعني سياسه مدار نولوي نبي رنگي اگر تيرو ته علي كار بامريكا دهندري هرمي دي دبس استراتيجيك تهبه دبس سياستك تي اشكرها به تنبز غلام امريكا دبي تج امريكا بيجي بروجيك من پیش روجه هي تخاز مراتك الفرد اوا بكم از ما في كردا بيك بينم از ما في وامسو غربكم دبي استراتيجي جمتها حتى بهوال بنديه امريكا انا امريكا الور بس برجوانديه خو ايرو اوكي از كارك يشتر بكم از ببم برجوانديه تبيك بينم دي بلد تجي من مب بباريزيك
تكارب ما فهمت بشروج دم سوغربك بله گلکی سپاس یعنی لسر مجاری سری داجی مچا باس کردن بلکه هیچ چند ساعت جی باقفن لی از دبیجم او مجار لور بس اگر گوتنین میوان ما اگر تنبن لسر مجاری هم دی مجاری جی دی تمام تکن و در باز مجاره کی تن بدن نه شکل زیده بکن تنم تنسر مجاره خواه داویه لو ای چاره باندورا شر روجلاتا ناوین لسر روجاوای کردستان و پیکانین هرمه که تایبت با وان لور البته ما باسکر جسری و دسته که وقتان هم باندورا وی شری لسر روجاوای کردستان هم باسوید که لدبکو هنک تشتین تایبت چی هبل به تایبتیش با روجاوای کردستان او شر وقت جنابی وجی گفت اگر بکوه ریا عرده عرده باید ایریش وره یک دی روجاوای کردستانی چابه تو او که پروژه کی ما دوی حالتی ده که ام چپکن هیا یا تنه دو درفتکی وساده که بکوه دست ما گاوه کی ام دکارن ولات خواه بیجن ایدی بگشتی روجاوای کردستانه جوه پرچا سوریه بگشتی در بخن حتی عفرین و دریدن جیته دا و یا هری اوک جی گلو ترکیه دکاره دیسا اوی خطا کد بیجه 30 کیلومتر دناف دا و به امریکا راجی لحف بکه به سوریه راجی لحف بکه و به ایران و همی دریدن راجی لحف بکه ایران جی بیجه اره کرم که هم لوی و هم جی در باز باشوری کردستان جی به 30 کیلومتر هندره روجاوای کردستان دا جی بگره اونا همی باندورن اونا همی گوتنی کتکارم ببن و برانبر ویا که ام چت کارم بکن یا جی وکی دن باندور دن به آلی آبوری و آلی کوشکرنی و آلی نظام چه و به چه آوای بله روجاوای کردستانه یا جی جوی زیادتر چه باندور تکاره ببه جوی خرابتر چه باندور تکاره ببه لسر روجاوای کردستانه همون سابیجه به کردی اگه اون بکاربن برای زکری اگر تو بکاربی بکرد اما وقتی ما زیده نما تکاره چه بیجی براستی ما مستمر یک تشتی من بیستیه که از چقصا و گوتنا راست از نزانم لی دبین داندن استراندنال گل و جلان آتی چکرن که یک جیل سر روجاوای کردستانه دبین گوتنه که اگر هون شره تروره لترکی هون هگر هون یعنی دراوستینن ام قبول دکن که فیدرالیا کجبو کرد روجاوا لروجلاتی فرید هبی اگر عفریتی دو بنده با اوجی اوکی یعنی داندن استاندنا یعنی بناو ترک هردم دبیجی اولیا من گریدای آخا سوریه لورا جی خریطا سوریه آ پیشا روش گرک دسته متی ده هبی ایران ایجی واده بی اوجی دبی باندوره که من علوی لسوریه هنه گرک خریطا سوریه دسته متی ده هبی روس قاعده حمیمین دینایی ترتوسه لو داره اوجی روز دبی گرک از با آوا گرم دینم امریکی جبرگو پروژکتی که روجلات نوین هیا بنوع الناتو العربي ناتو عربي دوی پروگرام ناتو عربي چتی دو هیا و پروگرام که بریتانی کبنه آواکرنا دولت ترک و آواکرنا اسرائیل او پروژکتی بریتانی بو آواکرنا لبنان و سوریه و ولات عربا و زمان عربی او محفل انگلیزا و دو پروژکتنا براستی یعنی و او در کتنا خمینی چوی فرانسا
شوي إيراني وبروجيكتنا لهمبرها شرعي عبد الكل وتخاصر وجلات نافين لقال عبد البار فنو بله نو دنگیم باشه بله نه بخوا رجالات نافین براستی خریدن نوتین آوا کرن دستی من کت از نرم نه باش بو تماما زده وقت من نمایا ببوره لو راجي از بیم بندورك تاثيرك مثلا لسر اوي هاي لسر روجاوای کورسان اف باندورا گرک ام بچکه به رنگی کی کو کردین روجاوا کانه بالفیده ج ناکوکی روجالات ناوین دا تین کرن دنابره و دولت نادا حتی نها یعنی پرچکرنا سوری این نخیایه لی دبین اگر اسرائیل دست به شرکی لسر عرده بکه و سوری بر پرچبین هره و روجالات ناوین حبو بر پرچبین هرش برگو حتی نها شرطی کرن شرکی عزمانی نه شرکی سر عرده سر عرده دیله کو دولت پرچه ببن اما تجی و بره بشتیه کو پروگرامی کی برناد لویس هیا جه دوره وک پر دولت گرک ورن پرچه کرن حیا نها هین دست به پرچبونی نبوه یعنی اما خریطا کو برنارد لویس بناو آنیه و شمعان پیروز دی کتابا خدا روجالات ناوین مزن غانی سر زمان حتی نها دست بی نبود لی حتی نها یعنی فدرال سیستم فدرالی الترناتیو که کووری روجالات ناوین بله برای زکی هم دیال ور بسکنینم در باز بله باش از ما که آزاده کن 3-4 دقیقه ما بدن برز حمدو جناب تل سروی مجاری چل بیجه یعنی مثلا وقتنا قال لك كرت اجهزه قال لك كرت اياس بشتغل بله بيقومان تشتي قوتشي ده بالشركه جهاني بس برنجا كيني برنجا كي مودرن لنن رجلات نافين تاني رجلات نافين قاد كشفان قادي قو شر جهاني ليتشي ده بشتي تشي شر جهاني هبه دولتي اي دستلاتدار دولتي اي قو جهاني بريفت بن وسر ما سيرونه سر ما ساكرونه و فان مثلا لابدو بار بكن دبره ای دستلاتداریه دبره ای کنترل کری و ای باندور کری و همه تبدو بار بکن لجور وكم بعد وجن مصادر الطاقه والاقتصاد تشتي ابوري وتشتي بترول وغازيه بتكريتا والدنيا لابدو بار بكن الوزي ايمال جمع وكلا في ملت السوري بخبخه هنك الوزي نافانات هي زيدي برشاك شبوي زيدي حكومتك هي دولتي هرمي او جناكوكيه وان وبرو راب مترسيه وان هي هربا كردستان بروجلاتي بيرتر حركه خوازه خواب بارزه لتشتي ايجو دبي هي مساله اجدار بجم نقل لك يستوي اي وقت غير لازمه باش الانتخابات امريكيه بجاتني امريكيه بدخيار كرن شباب حدو بارتيه امريكا جي حريك نخشك وي هي نخشرك وي هي ترامب مثلا ترامب بدبيجيها قد بتشر امريكا تشر خد بسركه دخازر روسيا والصين تكذبك الشريك شفره لديمقراطي وك بايدن اوانات خازنها بالي خلي قبل وك اوروبا بجيبكن وقبل بسركه وسيستم جهاني نهدينا قال لك قومان هي راجل روسيا و المانيا تاخذ دو سويده لمجلس الامن الدولي ده وابشتايا لاوكرانيا تاخذ كران المنطقه كورسك هذا كويس اوكراني درباسبو دبابي الماني درباسبويه وبالا فري امريكي في 15 درباسبويه لداويه ده واب دولتي اما سلما سيرولين ومساله لابدو بار بكن وايماجي ام بشكل جوي باري وبارا ما سينوري ما في ما حتى كيجان راديده ابن الدستيمدايه راس ام خوني درجين ام خباتي دكن كذا كردا قال لك بس بريار سينوري ما وما في ما حتى كيجان رادي من الدستيمدايه ابي كوسما سيرولين واول جول برجوتي فجبرتين قال لك سباس ما مستعى الباقي هم السربيا همشي مجرى ما الداويه مجرى ما يدني جايه ام زمان كل فيانا چند روز برنا جبينا كي بيجن الين سياسي وكملن
سویل جی هورا جوینه کی چکربون و هدف آن آرمان جوان کو برای کی دن ل روجاوای کردستان چکن دوده هنه دبخنا سه لسر ویژه نک معلومات بدی و پاش جمع برنامه خو خلاص کن. بله سپاس کت میرزا جبو مثلا بره يعني ما في كردا بشروج رجلات انا بينم بشرنجي به يرو هجر ايران ضعيف بو براستي قارن كردين ايراني تشتكي باش قزنج بكن تايبتي او سياستها ايراني وقو ما قلت حرتن دولتين نيارن كردا بشروج نرن جبر بيها او سروكي انا داني بشكشيان اصلي في كردك يعني جبر بيها او تخوازن كردا راضي بكن داكو ولاتي وا او نادك انا ولاتي وا نيدا بشكرن يعني افتش هي هر وقت ديك وزقت قالك يمزن لتركيا ببي وقت ديمقراط دي مسلك ديمقراطي دي ما فين نتوا هري مزن ياد الدوا تركيا دي كردن قالك ما في وبيك بيك عامل برنجكي فرمي برنجكي دستوري كردن اي عراقي انجي كردن باشور دريا فانتي خابات ادفر هل بجارتنا دي چسپاندن کو دولتین روجاوای جهانی امریکا بخواد خوازه و هرمه بتوند بکه دا کو پیشروج کار براستی ببه بنگهک جبو کردا وکی دیجی کرده روجاوا يعني ببه نوین و چه خارطه چندی بگوهرتن و چندی قفل ما بکرن دي ساوي حقي ما في مي نتوي وبيم سو كركرن يرو اگم بيجن ريبريا خسر چندي رخني مل سرهن دي بلي بنجهك هسه دي مثلا قوات سوريا الديمقراطيه ان جهاز الديمقراطيه سوريا ام بيفي نيفن ام چندي بيجن نكردنجي لبلي او هيزا كن كارن بشتبانيا كردا بكن بيشروجي ببن بنجهك جبو خلكي مي كرد ديمك تشتكي باشه جو اگر ام گه بدن خو ام كاربن يقدن بين البيشروجي دي وحر چار پرچه کردستانی کارن تشنن باش فيك ورينن مثلا جوینا یا وینا میرزا جان چند پارتیان کردیه سیاسی گوش دروی انا کسیوش دروی ریبریا خسر وکی دیجی چند ما سازیان ما فين مروفان لهبدو جویان او دخوازن وك بيجن هيزا كي سيامين شخورچه بكن لهمبري انا كسيو لهمبري بيادي انجي بارتيهم جريداي ببيادي به بقومانا من كسن الورج فيان لفيينا كسن او امكانياتي وان او هيزا وتنيه كو كاربن ببن طرفي سياسيه جبر بارتيين قول جفيان بارتيين بتشوكن جمهوري وكي من قالكي سازين ما في مروفان او جي سازين هنا كان بلكي قيد كرين لاوروبا وهنا كان قيد كرين او جهازا وان قالكي لاوازي بيش روجي كاربن من بروجيك جبو تفقرها سياسي كردي لبلي او هيفين مزن قلت دواد بينا قومانم دواد تنيه وتشتكي زوزو تشكي قزنج نكن وتشكي نكارم بدس بخينن دقال قوات جفينا داوي قوتشيبو هاتبو سبونسكرن جالي المانيا في او برا دابوان قوتبو بجيبن كا بروجيه وبشرنجي وكارن بيشكيشي بله جبو هردو ميواني ما قالك سباس مالا واوا و قالك ممنون بون جبيرو بوچونه واجب اوكي وهر جبو بيناري ما حتى هاكو بمرابو منها ببرسي خو وبشيروفي خو بتبني خو قالك سباس وانجيت كان وهاد دي سام سباس حوالا ما نوروز و 2 ساعات اللي بيش بردي درد ما ديكشنا قهرة ما ديكشنا ام سباس ويجيت كان ومالا واحد ميابا هون هر هبن ام هيفيت كان ام جاري دنجي بميباني خويا هنك ام جاري دنجي بهبرا ببن وام قالك ممنون قالك سباس بو جاري كيدن ما مستعد باقي مالا تجي اول قالك سباس جبو بيرو بوچونيته شيروفي تجي بلا برز ما شفانين بيف تي في و چارپل مديا ام جاري كيدن سباس وتكن حتى برنامج كيدن هون تب من الخير وخوشيه دا مالا وابا وبخاطري شباش شباش